បាទសួស្តីមកកាន់មេរៀនថ្មីណានៅក្នុងមេរៀនមុនយើងបានសិក្សាហើយអំពីការ hammer pull off ជាមួយនឹងអាគ័រណាបាទនឹងសង្ឃឹមថាមេរៀនដៃរបស់យើងនឹងមានកម្លាំងល្មមដើម្បីឆ្លងចូលមេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីការបញ្ជាកម្លាំងម្រាមដៃនីមួយៗគឺ technique ដៃស្ដាំណាគឺជាដៃសម្រាប់ picking យើងហៅថាជា fingering dynamic មានថាម្រាមខ្លះយើងចង់ឲ្យខ្សោយសំឡេងនិងម្រាមខ្លះយើងចង់ឲ្យខ្លាំងនៅពេលយើងកេះដំណើរគ្នាយើងបញ្ជាម្រាមរបស់យើងណាពីព្រោះនៅពេលដែលយើងលេងជា finger style គឺយើងមានសំឡេងដែលគេហៅថាជា background ហើយនឹងសំឡេងដែលជាសំឡេងសំខាន់គឺ melody នោះឯងណាគឺអាគ័រជាមួយ melody អញ្ចឹងអាគ័រភាគច្រើនគឺសំឡេងវាអត់សូវធ្ងន់ដូចជាច្បាស់ដូចជាគ្រាប់ melody ទេណាអញ្ចឹងយើងចាំមើលឧទាហរណ៍ថាយើងលេងអាគ័រតែមួយប៉ុន្តែយើងមានសំឡេងខុសៗគ្នាណាយើងលេងអាគ័រតែមួយតែយើងមានសំឡេងដូចជាចង់បានខ្សែដែលមានសំឡេងខុសៗគ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំលេងអាគ័រ Do major ណាគឺបាទនេះគឺស្មើគ្នាណាប៉ុន្តែបើខ្ញុំចង់បានមេដៃរបស់ខ្ញុំណាគឺលឺជាងគឺយើងប្រើកម្លាំងមេដៃខ្លាំងជាងហើយខាងក្រោមនេះគឺជា background វាលឺសូសទុនជាងមេដៃណាគឺដោយឡែកបើខ្ញុំចង់បានម្រាមដៃចង្អុលខ្ញុំលឺជាងគេហើយ3ម្រាមផ្សេងទៀតគឺមេដៃនាងដៃនិងដៃនាងស្រាលជាងគឺយើងលេងម្ដងនេះដៃនាងណាដៃកណ្ដាលយើងខ្លាំងជាងគឺខ្សែទី2ហ្នឹងណាម្ដងនេះដៃនាងណាឃើញទេយើងលេងដដែលប៉ុន្តែកម្លាំងនៅលើម្រាមមួយណានៅលើ note មួយណាដែលយើងចង់ឲ្យចេញលេចធ្លោដើម្បីបង្កើតជា melody note ណាដែលជាសំឡេងស្រទន់ដើម្បីបង្កើតជាអាគ័រដើម្បីជា background របស់វាណាគឺសំខាន់ណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានគឺដំបូងគឺយើងលេងរបៀបទម្រង់ជា melody ណាជា melodic មានថាយើងបដាដូចនេះណានេះស្មើប៉ុន្តែឥឡូវយើងយកមេដៃយើងខ្លាំងជាងគេគឺណាដំបូងគឺយើងជឿថាយើងពិបាកបញ្ជាណាយើងអត់ដឹងគ្រប់គ្រងម្រាមយើងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែយើងធ្វើដដែលរហូតដល់សំឡេងមេដៃបានលឺជាងគេណាហើយបន្ទាប់មកយើងលេងអាគ័រដដែលអាគ័រអីក៏បានណាប៉ុន្តែសំខាន់គឺម្រាមនេះណាពីព្រោះនៅពេលណាដែលយើងចង់បានម្រាមណាជា melody ហាត់របៀបហ្នឹងណាគឺឥឡូវយើងយកដៃចង្អុលជាឲ្យសំឡេងខ្លាំងជាងគេគឺពេលឡើងវិញយើងធម្មតាទេប៉ុន្តែពេលចុះណាដៃកដាលណាដៃនាងជំរាបថាយើងបែងចែកម្រាមណាឥឡូវយើងយកអាគ័រផ្សេងមួយឧទាហរណ៍ថាយើងយក La minor ក៏បានដែរណាគឺមេដៃចង្អុលដៃដៃកណ្ដាល
đài niếng ok nè con nào của bạn dương hạt ai mà điểm đây bao nhiêu này dương ai mình chia bàn nè bắt đầu bị lên được biệp chỉ có ri ri thì có chỉ là biệp melodic lấy dương lên chỉ là biệp harmonic mà đòn bàn tay dương còn nớ dùng technique nó cho từ đài nè harmonic miêu thay dương lên mà đòn thằng bàn tay không thằng mà điểm đây nó cứ miên mà điểm muối đại lư trên kề ở tí hò đi cứ smart lỡ không trong ai mê đại lư trên kế smart không trong ở đây cho lư trên kế xem cái background á smart với nhá smart nhé đây cả đa lại lư trên kế đằng bên ban cho melody bạt và smart đánh niêng ok hai chị ở bên bạn vô nát mà té từ các chia diêm là bây giờ mình chia một điểm đây về vừa ca đòi lại ai cái định bảo viên á và chẳng như vừa đồ co na của bạn á chẳng chỉ sợ mau vĩnh cứ dương thở lên coi cậu bác nhưng lên chỉ tầm bụng rí ok đây chẳng ó hay đây thằng ó nè hay bắt đầu mốt dương lên coi chỉ tầm bụng đúng bàn tay dương có miên mình chia mà riêng để mua đại lư trên kề nè cứ đá nói lên thằng anh chẳng mà riêng để lưu trên kế viên tới chỉ khóa sầm khăn ai mà riêng để lưu số tới chiến kia khóa để co để chỉ accompany để chỉ background ok chẳng cần không tha chập bàn á từ mục tiêu bạn chúc khi nông bơi đình còi bye bye